Kumshibanta jongka Jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka North East Zone Cultural Center NEZCC Shillong. Rengkat berkajingat redang jongka tenat arts and culture nin ka janmian kala pelong ya ka program banle buram ya uklawat jongka ri khasi Tirot sing Syiem li Syiem jongka himanong klaw. Ya kini ka program la pelong ha khasi patriotic home kabadan ha kashnong nong klaw East and West Khasi Hills String. Hakani ka program lawan ban sakhi da ulampang ka ying darbar thau an ka jala uba met ba lingdo kum ukong san ha ka jing dan rengkat Syiem ka himanong klaw upa PM Syiem li ki kendram kilendan bar kiwei in buat dia di uksa jingong papa jingong sikap jingong ini ke bumi la bijan rio ban kajingla jingong banyak penting yang terima kasih baru. Dokumen sesuai balai publik ke Sarkar India, ba Pynkynmaw burung yang Tirot sing. I program lu akan don ke, boleh pakai program nak berita kafan online. Nak ada keju ke hima keju. Ni burung yang ada keju itu juga Sarkar India. Nengi kwa susu ba kini kijing itu kinlong dakaban benskam daki kam bat kibenta kiban kalian kesokan itu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.